say adwene say ye hwe say a teacher for ene betenten koda no ye bi adwumadie bi tu teacher for no so a enyo madwuma parents e was sudie kese about 80% on modeling akwada no su ne ban e wo fi ansa na akwada na ko school. How many hours and other days now omudi wo school mo no ye ne yatete nkwada na from nkwada brema du GHS no mko school mo ba fie sure eno mo duru ese se tu ni ban no asaya ye ne asaya no absentee fathers titru ejano mu a omo wo a sebi no omo suma kwaye se sebi o mane susum na so moa emo na sebi omo wo a omo nhwe omo ma na akoda ne di ne maame achi se akopem se obetene ho ejano mu bebre no ajoma se de ato no mo eno mo ja omo ma no ne ma na bre. And I think it should be a topic for discussion in one of your radio stations. Sure. Absentee fathers. You soon baby and you cry. And now must I deal with you. If you nkoda ni bi ho no mo a mo na hwe omo. Sure. Enti sa anyu mo mi hu yenye mo Mami phone bi ho no mo a nkoda no mo 15 16 17 no omo na ekono mo disika abro mo ofia mo didi. Right. Enti no enye mo se sa